맞아라 소설가 두대요라 두대에 가서 가리에서나 소설이 강기 전상을 왔다니 최대 배샤나니 많이 찍될 맛이나요. 그럼 아니 그런 남다기 돈에 라마다 대박 이게 게임처럼 시신이나 이슈 이유디 야구제나 내가 오늘 전에 선지 비셔봐 배를 생각되는 데데 상기도라 यो सद्धर्म भनेको चाहिँ अब कस्तोलाई भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि धेरै पढेर धेरै श्रमण गरेर एकदम महान विद्वान हुनुपर्छ भन्ने होइन कि आफूले जति जानेको छ आफूले जति अभिषेक लिएको छ र आफूले जति श्रमण गरेको छ श्रमण चिन्तन मनन गरेको छ हो त्यसले चाहिँ हामीले सम्यक तवरले त्यसलाई अभ्यास गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा साधना गर्यो भने यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण र यसको लाभ अनुशंसा चाहिँ अचिन्तनीय एकदमै विपुल विशाल छ भन्नु हो दिनासी दिने मजो 탐제들이 किलों데 더주나 ताको दिलाबिला थाला कोसो समलो तांतां데라 투데레 아니 셈바 랑기 किलोंसे나 망게 समलो तांतां데 투데레 디엠바디기 किलों데 가디나 주주 셈베 किलों 지케나야 케야디 메시지 버레 이자보 किलों게 디디 김보이나자 케바 가세이나자 가르기 민이나자 맞아 미자시나자 किलों디 정주수도 셈지야디 베리시 गेशो बरेला सम्पूर्ण कुराहरुमा चाहिँ अब केमा भर परिन्छ भन्दाखेरि भावनाहरु चाहिँ सबै आफ्नो चिन्तन आफूले जुन सोचाइमा भर पर्छ हो त्यसैले जति नै ठुलो जुन गुरु खेम्बो लोभन जति नै ठुलो जुन विज्ञ व्यक्ति त भए तापनि सम्पूर्ण धर्मको एकै सार भनेको चाहिँ बोधिचित्तमा भर पर्ने भएकोले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बोधिचित्त चित्तोत्पाद गर्न चाहिँ अति जरुरी पर्छ 어디 나시 되네 다 그놈라 깨당 망고 있어야 다 나가 가가 망고 다시 깔라하고 이래다 다 렌타쇼디 맞아 다기 정주 셈지 그놈세 깨야 줘야 돼 디디 단데 깨고 그래서 나 맞아 담배 취라 주사네 정주 셈비 그놈세게 디페나다 코로나 니베 셈슨 탐제랑이 동물 비비드니 장기 파마 마지바니 지장 매래라 파마 집이 뒤수 장라 진심보에 장 세송래래 난다 랑기 파마기 나나 간데 소리도 빼다는 다와지 따고 말하라 탐제 파마 메긴데 말에 파마 얘기기 하고 그래 니바디기 근데 정주 셈비 그놈세게 아주 코로나 니베 다 삼세 가서 단데 요새디 코로나 니베 셈전 탐제 다 세지라 랑기 파마 마제겐 지장 왜 말에 랑기 파마 나시 됐어 내지 그놈지 삼로 맞아 땅 캔거래다 탐제기 त्यसैले हाम्रो जुन भावना भनेको आशय भनेको धेरै प्रकारको हुन सक्छ तर त्यो भित्रमा पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट चित्त भनेको के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण यो जगत संसारमा जति नै छ प्राणीहरू सबै प्राणीहरू के हो भन्दाखेरि हाम्रो पूर्व जन्मको बाबुआमा नगरेको र पूर्व जन्मको बाबुआमा त्यसैले सम्पूर्ण प्राणीहरू यी सम्पूर्ण दुःखको महासागरमा भुमरिएर बसेको जुन प्राणीहरू जुन यो संसारबाट मुक्त हुनको लागि र सम्पूर्ण प्राणीहरू सुख शान्ति आनन्दको जुन एउटा स्थानमा पुर्याउनको लागि हामीले बोधिचित्त जुन चित्तभित्रको पनि सबैभन्दा उत्तम चित्त भनेको बोधिचित्त हुन् र यो बोधिचित्त उत्पन्न गर्न पनि चाहिँ अति आवश्यकता छ हो दिनासी दिने 다 정주선 베끼는데 진상 가져라 다 취해 인디 가서 가서 취해줘야다 예외라 그래 가서 제대로나 근데 이 탐지 되는 하기 파마 탐지 산지기 고방 토벌 쇼세 베스 그놈 상바 자신고 랑들 랑지바 산지 보바 토야기 성로 마인바 단다 코로나 때문에 생진 탐지 나리 나기 죄비기 죄디 나기 예비기 죄 나 조샤비 죄 나라 개와 가에나다 개와 무슨 죄나 이디 탐지 이 파마 코로나 때문에 생진 탐지 상지기 고방 토벌 쇼 세면은 되는지 자신고 탐지기 되면은 되나야 난 거리에 죄인다 बोधिचित्त रत्न भनेको के हो भन्दाखेरि अति वैपुल्य चित्त अति विशाल गम्भीर चित्तलाई भनेर भनिन्छ किन हो भन्दाखेरि यो संसारमा जति नै रहेको जुन मातापितृ जति नै रहेको जुन प्राणीहरू छन् यी प्राणीहरू सबै पूर्व जन्मको जुन मातापिता नहुनु भएको कोही पनि छैन र यी प्राणीहरू सबै सम्यक सम्बुद्धको जुन भन्न पुर्याउन सकौँ भन्ने खालको जुन आशय लिएर हामीले बोधिचित्त उत्पाद गर्यो भने त्यो चाहिँ अब एकदमै यसको लाभ अनुसन्धान चाहिँ अचिन्तनीय छ
त्यसैले यो चाहिँ उत्पन्न गर्नुपर्ने एकदम आवश्यकता देखिन्छ 어디 다시 되는 그런 되게 하고 자니 이가라 kunna가 kun시에서들이 당기 쥐어봐대 쥐어라 좀 쥐어봐라 뛰어가지 계신 거래 봐도 되는 쥐어 가세지 가세주 가세시 고아유 남는 뇌스나 쥐어봐대 약보면은 되는 쥐기 가세 좀나 쥐기 줄인다고 저게 되다 대배 자성 나야지 유상이 둘라 배 계신 거래 뒤바대 쥐어봐 당기 쥐어봐대 배 미시 쥐다 준비기 쥐어봐 되는 당고래 쥐에나 त्यसैले हामीले यो बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने क्रममा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो शहीदले गर्नुपर्ने जुन कार्यहरू हुन्छन् जति नै आचरणहरू हुन्छन् यो आचरणहरू चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यकता पर्छ यदि त्यो आचरणमा राम्रो नभइकन यो आचरणमा यदि खोट लाग्यो भने हामी एउटा धार्मिक शरीर धार्मिक रूपदेखि चाहिँ होइन विमुख भएर जुनसुकै जुन अब जुन एउटा अकुशल कर्महरूमा लाग्ने जस्तो खालको विभिन्न त्यो खालको जुन एउटा भ्रमित कुराहरूमा लाग्न सक्ने भएकोले होइन हामीले जुन एउटा चित्तले मात्रै नभइकन हाम्रो बाहिरी एउटा फिसाएकी दिनमादा वाङदी अझ सिक्चेले थकसेले सिक वाङदी दिने जुबाले पे बिसे गेसन बोर्डले लाते जुबाले थकले साना दिने नजरा सेखाकी जुबासे जबजे जरुर मसिने इशु शाबीकी दिने छेली दिने छुनामाला वाङदीमा छुनामाला फिसाइ छुइला दिबादी पे ता नालामा सिमो दिन दिने त छि मारे ता दैना पे खरा जुबादी पे बिसे चासिमो नजरा जबजे शिशे जबजे जरुर मसिकी दिने मा केलो मा palmo गुप्तु नि गुबुचिकी ता खरा कुसे सुसेला पे बिसे निने मंगु सिरि गुरिलाइना निने मंगु सुनाले 다 मसि खरा मा दिने पे बिसे दिला 투조 nangirola dimadigi digi gunda 또라니 수사되더니 그래서 다 라마기 토가랬지 나이 토리듯이 하래 지금 미래에 되면 이 가르치는 데잖아 주바디 때 미시 계신 거 지기도 해서 셀타기 주바세 이 주바기 할래 나 무슨 거네 그러나 자르무실라 이 주바디 자르무실라 투데를 나 감정원에 내 상담들이 깔와서고 대시 맞아 토베 깔와서고 해서 이 데를 상이 되죠 त्यसैले आज हजुरहरूको सामुमा दिएको जुन अभिषेक छ आर्यलोक ईश्वरको जुन अभिषेक यो चाहिँ अति यसको परम्परा चाहिँ अति अब स्वर्णधारा परम्परा भने चाहिँ जुन महायोगी निष्ठार्य परम गुरु झरेपछि जो धारा त्यसको जुन परम्परा त्यसको धारा चाहिँ जुन आएको जुन त्यो छ हो त्यो चाहिँ हजुरहरूको सामुमा यहाँ हजुरहरूलाई दिन गइरहेको छु र यो युङले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम चासोमा महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि जुन महासिद्ध महान निष्ठार्य परम गुरु झरेपछि जोले सिलगढी लगायतका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उहाँले युङले राखिरहनुहुन्थ्यो हो त्यसैले हो त्यसको जुन युवा त्यसको परम्परा चाहिँ एकदम अटुट परम्परा छ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ एउटा स्वर्णधारा चाहिँ एकदमै यसको परम्परा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ एकदमै के भन्छ शुद्ध परम्परा भएकोले यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ त्यसैले हजुरहरूले मनन गरिदिनु हुन लागि पनि म अनुरोध गर्छु दिनासी दिने दा अझ छुइदे दति गासो दिसंगी दुला दिने खासम दुदेन नामगे नामा मंगोदा ने तुसों रामपे सेम्बा गासो छुइ दिने नामेगी दोदेनदा चुबिबुगी दोदेन जुगोना दिने लोमाला tembolela लोमाला लामाला लोमा고래 그 남바게 당이 되네 이제 초바다 네발라 초바페 망고도 하는데 카마도 마도 이 카바도 되는 게 되가다 까비 많이 안에 초바스 지나가는데 초바존에 오늘 최라 잡존지야 근데 탐체 남마게 도된 중원나 로마게 남의 같이 숨 두야 돼 계신 거래다가 내 남의 손에 내가도 라마라 잡존 거래 마도 라마 프랑치바게 될 로마미나 라마라 도된 중에 칼에 가보러 와라 라마게 다프랑 라마스의 이미지다 주비고다 되게 뭐지 치통하나 데비게잖아 이들이 주면다가 라마스가 상계 남자 슈기시 그 셈지기 도된데나 딕도에 마도 이제 민지다 라미기 도된스가 코센 다 친구로 짭지했을 텐데 민위긴다 이래산에 공부를 나도 셈지기 도된스가 자발식이나 그런 도된만 이렇게 성지가 이바디기 내가 조금만 탐지기 수기 도된나라 제가 작전을 해야다 이게 지수가도 당시 수에도 계신 거래 이게 수공한 탐지기 되네 도가라 샤이디 빼 계신 거래 다른 지나봐 답에 많이 암에 속하게 된데 취실기 되는 다가 탐난 그래서래 되게 하고는 마랑이나 빼 세바 가서 쉬어야겠다 हजुरहरूको विभिन्न जुन संस्थाहरूद्वारा
जगत हितार्थ कामहरू धेरै गरिरहनु भएको रहेछ। त्यसमा अति खुसी लाग्यो र यति जगत हितको निम्ति प्राणी हितको निम्ति जुन एउटा बुद्ध शासनको निम्ति यदि आफूले यहाँ अर्थपूर्ण कार्य गर्ने हो भने ठुलो ठुलो गुरुहरू, ठुलो ठुलो अवतारी, ठुलो ठुलो चाहिँ निर्माणकाय गुरुहरूको नाम हुनु पर्दैन र यसमा एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि एउटा राम्रो एउटा आशय लिएर एकदम राम्रो भावना गरेर बुद्ध धर्मको चाहिँ एउटा संरक्षण, सम्वर्धन र यसको विकासको निम्ति लागि पर्नु भयो भने यो पनि अति राम्रो कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यसैले अहिलेसम्म चाहिँ अब हाम्रो यो नेपाल देशमा चाहिँ विभिन्न जुन सङ्घ संस्थाहरू धार्मिक 많이들 저야 때 계셔버려다 미스 삼지 미셔봐 회의를 많이들라 이마디게 대출하기 다른가 광주사리 되는 파 이나 그대야 많이들 빠방네 가제 망망 그나마다 많이 뉴스 공개돼서 많이 수행들 때 계셔버려요. त्यसैले आज हजुरहरूले मानेको लुम पाउनु भएको छ। यो मानेको लुम पाइसक्नु भएपछि हजुरले जति सक्दो त्यसको जब ध्यान जति सक्दो धेरै सङ्ख्यामा जप गर्न सक्नुभयो भने अझै दैनिक रूपमा त्यो अटुट रूपमा हजुरहरूले अविरल रूपमा त्यो गर्नुभयो भने त्यो अति राम्रो हुनेछ र त्यो हजुरहरूले गर्नुहुन्छ भने मलाई विश्वास पनि छ। 메토 중앙 최배제에서 가서라야 되게 지나마 제가 휴식기 내릴 때 짠난지 가서다 속 나나자 나 그래서 초파서나 중요한 가서네 네빨리 공부 지나시니 다 시대 잡고지 다 진압세나 시대세나 중중지 가서라 고갑 지나면서 쉬이 괜히 그게 나만기 잘라 내 카페 만에 하는 속배 제도 내가 가서 총네 땡진 상도다 메토 중앙 최배제에서 고갑 지나면서 지나시고 त्यसैले यो काभ्रे माने आमा चोप्पाका सम्पूर्ण जुन परिवारहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट जुन हृदयभित्रदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हाम्रो तर्फबाट सानो धेरै नभए सानो रकम 50,000 रुपियाँ चाहिँ यहाँ हजुरहरूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। 촌에 근데 탐지라 근데 배 짜지 저리 하고 나도 배 미시 맞아 쇼네 배 미시 약간 이제 두지 쉐쉐이 나빠 탐지 आज हजुरहरूसँग भेट हुन पाएकोमा एकदमै खुसी लाग्यो र हजुरहरूले यहाँसम्म आएर केही धर्मको कुरा भन्ने एउटा मौका दिनुभयो, यसमा अति खुसी छु र अझै पनि हजुरहरूले योभन्दा पनि उत्तर प्रगति गर्दै अनि अझै पनि योभन्दा पनि उत्तर प्रगति गर्नुहुन्छ भन्ने जुन विश्वास गर्दै जुन काभ्रे माने माने आमा चोप्पा लगायत यहाँका जुन मेन अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण